Halapaini tu ka whakamatala Honani whiroa mai whaingata No noa tawa ke whai ana Me tatalo moe o tu hei lala Halapaini tu ka whakamatala Honani whiroa mai whaingata No noa tawa ke whai ana Me tatalo moe o tu hei lala E wisai, Para whakapo A maasi mohono fuloto Ka neongo Ene to Na maunga ki e tai pono Na e toko E whanua E tu pau o hapai ki o lunga Ke malui Me o lunga A tonga ni o whai o tupu Utulai na o tu matanga Motakau no me ka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hake anga Utulai na o tu matanga Motakau no me ka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hake anga He wisai, Para whakapo A maasi mohono fuloto Ka neongo Ene to Na maunga ki e tai pono Na e toko E whanua E to pau o hapai ki o lunga Ke malui Me o lunga A tonga ni o whai o tupu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwe lolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwe lolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu E wisai, Para whakapo A maasi mohono fuloto Ka neongo Ene to Na maunga ki e tai pono Na e toko E whanua E to pau o hapai ki o lunga Ke malui Me o lunga A tonga ni o whai o tupu Ko whiwhia whake ta te regi mo tolu ko ta pekainga. Ki he polokalama ko ia whatwhanua wha ki he whiwhini. Ki mo ego kore ke hūwhanga mua henga hi tala whakatapu ko ta peku o si whaanga ue atu aki henga he polokalamani. Talangata e deo whai ki tu o atu ka atai whainga maari e koe ni. Ke o atu ai ho mo polokalama ko ia whatwhanua wha ki he whiwhini. Ko wilo I pēr ku makit me tōmui aki ai hoa taha I he polokalama he whiawhini. Ka ko uhinga ko e whainga maria ko ngā ku nā maki tari pēke lava o tuku e whakataha ai whawhawhonga. Pe me taha ngahi ka komisiona I tonga ngahi whanua muri. Pēr ko uhinga na kai ke lote whawhawhonga ki te tolo I polokalama me whiawhini. O ko ma whenga lahi ke whahokot pe polokalama I he whiawhi tūsite ko toa pe. Hange ko taimi ko na mao atu ko taimi ono ko nusilani ko fitu ya atonga. Ka kapau ea whanki whataha holo ai. O ki tō mui ka te mawhenga pe ke
ke mahanga tuku atu polokalama ke te motol ke tau kau whatahi wheftusite ke ngā ke tau anga maheni akia ko e fia te tau lava polokalama o te tau e pepe ku lere whare ale ape i kai ko ngā koe ke kauai ai fia tuku kehe o ka pau e overtime e whare ale a ia lere pouri pa ko pau rewe ke tau te komi tau e fia ke whetongi aki ka kone tu i hatai ni mi ko e fia tusite ko e fia au ku whenga whafofunga ke whaata ke hana taimi ke lava ke o atua e tau polokalama ko ia whatwhanua fo ia ne pehena e kamata atua e whoi hiva hono ta e tuko e tau hiva pe ku lere e taimi ko ia ku whanonga te whafofunga ko nau api ke whafofua e a ubeke ai mahalki min te tolu pe lava rewa ke kamata atu rewa e tau polokalama ke o ku pehe e lotu whiawhia e lotu mawhana ke whaka o te tiki mau tolu o ku lava pe tau polokalama ko tau ki i taimi pete ute tae te ki whiwhase ta peka hiri ki whiwhase ko ia koutuhi ko ne mau ia whafafunga ke hu mai ke tau lava o kamata ai polokalama ko ia o e whiawhini ka mau ki whanawhanau hiwa mai pe ka tau ki taitari ko inga ke urere e whafafunga ki hono api lava ke e whotu mo e laptop ke lava ke ngawe aki ke tau whihokotaki aki e tau polokalama ko e whiawhini ta e te ki whaifasi ko ni marka ke whasi ke lava ke whawhiwhia e ta tore whiawhini
kamata ko ia o e polokala mai fefin ku whawhewhia ko ngā ko e lava ki tau kauwhata hai fefin pimeni ku taitalere ko ki tau polokala mai fefin ko i loi pe ko e taimi toku pe ne ngā weni ko e toki toku pe ko polo e pouri lava ngai whata ngai whatongia ko ia ku whawhewhia pe ko ngā ko whainga maari e ko ni ku lava ki ta whenga i polokala mai ke lava pe o whahoko i he whiawhin ko ngā ko e whiawhieni ke tau wanga maheni kia mo ka inga te tanga awe aki ai whiawhi tu site ka ku tatalere i koe ki he polokalama he whiawhin pa mo e whataonge pe ku ongo lere i atu e polokalama ki ati koe ki tongan pe bibeni whiawhi hake ngā awe pe me i tongan i he whiawhi koe ni Malo pisolo pa malo e mawhenga maari ko ia ko e katak pe ki toko mui nei whai whangi whakataha pe boe mo e ambastoa sei na be bege mau komit panga he ahon koi ka ko toka ata mai ka ko ufanga toi pe fatapu oi ka ke taki mai pe solo e tapolo kalama mahal pe he ke i la uta fio no venga que chape umea mahal pe ka pote ke taki mai me wharearea pa mai patseti he. Kau toki respondiat pe he ku au la ulahi mea ia ku ai he foi taimpeta. Ku interesting au pita mea koko he whanuan. Oku mo piben kou tui ko e ta ki kamata mai be me he wharearea ko ngā he ku maho inga apito e tōkunga koe ni kui ai. Ko tui me he ta polokalama koe ni ku osi o au mai koe ni ki he ahoni. Mahina pēka te ahoni ki nā e whahoko ai talanoa ko ia puka tālanga e sea wharearea ai he isi koe ni ko ha e tautea. Whiunga pēr mo e whaitokana tapu whatatau ki he tō wholofola kau ki kamata mai mua me mo wharearea whaka osi koe ni koe na mo wharearea whaka osi ai. O koe ki mea ai ko toki whanongo hake he wharearea ko ia. O ku maaria bitu ka teo na kau tina ke hohaa i he wharearea ko ia. Ko hinga ki he kaume mipa wharearea koe ke nau kau he pureanga. Ke mo whakahoko ai tō wholofola koe na whaene a whio. Ke mo kau whakataha i hono CV i ko ia. Ai ngā aue ko ia ai pureanga whai. Ko koe o hinga ia ke mo whakanga i ata peka ko ngā ke mo CV i pe ke whakapapau i hange koe poine ua koe na mo whai ke koe tō wholofola ke whakapapau i oku aunga ai ngā aue koe nau whai peko ha e ne le rei koe whakaluku fua ke kakai koe whanua i he taimi koe mo whai a CV koe ngā aue pureanga. Ko koe konga kou maare ia he nea o mai koe ke nohanga e sea wharearea o whakama opo koe whemea koe na mo whai ki whai konga koe ia a behe koe he mea koe sea wharearea o ku uhinga CV ku hange ha kupenga pa koe maia pa koe kau whakafofonga te mohoko koe ngahi maia pa koe whako koe CV ia koe fu horisi ke ne tari ai mea koe tau pea poke tu kau hange pe koe kupenga o ku maia pea moe ea ai waha koe maia he kupenga pa kapa o koe rewa kau whakafofonga kuna hoko koe maia pe koe kau whakafofonga kuna hoko na toko ea na tukuange pe na tolu ia e whai hala ke alu pe koe kau whakafofonga hoko koe maia kuna uwhinga ke puke whai hala ke siv pe perewa he mea koe sea ko taimi ko o ku wawa ofia koe maia ko ni si ia nge ia ngahi whai hala o ku lava ke hao taimi ko wa mama o koe maia o ku lahi reba mea ia ku alu pe ia alu pani whihu e doe ka mo tolu te ke hoko koe maia pe te ke hoko koe foi ea ai ko ngai ko mari ia bitu whano e ko nga ko ia ko inga kono hanga ia e sea o whakama po mo mea ko ia o mahino pe ko whakatatau whuke whakau ka uia ki he tōwholofola ko e ne whio pe aku mo en pe ka o whafonga tō lahina nau tau ka be nau tōlu ia au koe tawa taina taha ko tō pe ko ha ho mea te ke whakahoko ka ko ngā ko ki whi whakafoki mua ke he fwoi konga ko ia pibeni ko ngā i he taimi ko ku nei whamamafa ko e sea ka ki mo tolu
o kwa haki I lili wai he taimina e ke e sea o ku kaufofonga kakai ko ke mo ka he pure anga o ku ke hoko ko me asivi mai a pe ku ke hoko ko me asivi ea o kwa lili wai ho mo tu kunga a CV pe ku pe albe ko ke ha ne fu mo lili wa nai he konga ko ia ka ye ulava fa ba ba be ya lili ka ke o mahuinga ono toho tokanga ke issue ko toku hinga mari e fukenia ka uia ai kuhanga fihu ia ai fuakava na ko hangepe ai fuakava ia ha foi riu tuol o atu pe ia o whakahoko ka wikai ke whakakaukau ia mo uhingai e nai uhinga bode da whaki solo ke mea koe ni ka taki whatanoa he kuloloto e mea koe ni e umahino ka te au ia tugon taimini e fu vanu o tau whanonga ai ke tau mau le anga o ku ai ko whakaamu ia ne awhio koe fu vanu ia koe ka mea e whaingo fua ka koe uhinga koe a ku whoke na ku lava ia ua whakatokanga ai he koe ku prepia teu ke hugo ki wharearea he ose ai whini pia ulau e toi tūtoni lau e ko ni sūtone pia whakatokanga e whaikawa mohono mahu inga mana tui ko te tau nono ai a pe tau tolu ia hei ngai a takai ke he ko te hau pe koe ke puti u into task tene ti whaini ho opposition mana hanga whatonga ai foi taimi go ka pau e ke ai ai ko kamata le ke lere ku whakaukau ka ko taimi na hanga into tisi whakaukau ko attitude na o mai he kau whafonga o ko o fo o e whafonga tonga ta fitu ko ne mahino e te fonga nga we o ku whawhepaki ia ke ne afio ai ko kato ai ko ngai me na tolo aki o oku ka kai ke nau tō nofo nau tō ria he meuriti mo e whakaukau nau hanga o hake. So ke honi, ke ahoni, o ku kai ke o tui au na nau hanga o operationalize e nau whakaukau ki he uhinga ka nau tō le fwoi fuakawa. So ke mea koe ni, koe pea fio. Who else in this country te nau te ki manawasi i ki ai? Koe uhinga whaki na hanga o race issue. Ma toi, ko awea e solo, I don't have a luxury of time e o tā time ia I wharearea. Ko I want to see things, I want to see result, I want to see accountability, I want to see good governance, o kai ka mea ia ke tau mi o ai hanga I whakaukau. Kai ka whehu ia ke tau ai ke tau o toi consult. Pe ko hato ko fu mea ko ia. Ko fu mea ko ia o he mua ngutu ia tō taha citizen tonga ko tōpe. He aho ki e aho. Somehow he anga tau whanonga he mo ui koe lotu tau mau o kupu akia he ngutu ko tōpe I api ako I whare lotu. I ha wheitu ko tōpe. I he ngai whakataha anga. Ke hoko mai ho o pure. O hange tofu e ne hoko I he wani, ne hoko I mamani. Tāne nei ke ai ke tau kore ia he aho ko tōpe. Ke ako I ke tau kore. He kono inga koe mea whaingata. Ai pure rerei. Ke hoko mai e ne pure, koe pure whewhe, pure rerei. Koe anga e whakakaukau. Sai. Koe mea koe na ku nofo si o ki ai he ose tō whorofora tāpuni mo hu. Whipa mau hua koe raki aho. Ke oha moa o ai, he koe mea koe na whakaukau e solo he kai ke mau continue doing the same thing over and over again. Pa mau amana ke he ola. Ai e kusio a kuia he ose tō whorofora. Whe mau ke liriu e whaunga ngā ue. He koe uhinga ai natula tō whorofora, he koe ngā kai ke fua, kai ke ai ola. Kai ke ai ola na nofo o amanaki mai ki ai liriu na tau whai. Ai koe uhinga ia e kusio koe sai.
Pea koe haola e kehe. Ka pau te tau ke i mui pehe fo i anga maheni ta tau pe. Pea koe uhinga na e asia i ke he whakaukau ke uhanga o race issue. He koe anga koe whakaukau. Ka pau te mau ke alu pehe whakawhahai i he low dimensions. Ka pehe whahai pe ko ngā koukau au mo mea kau whehea ia mea. That is the lowest level of rational thinking. Hange koe ni, o si ai whaketoko ta heu ne o si whakarea mea peheni. O kou tui au ke he mo oni, o ku malanga i mai ke he vote of no confidence. O wai tae whalalanga he pureanga. Ka kou whehea pe au ia piwe. So koe whainga way of thinking ko ia, way of thinking ko ia ea, koe whainga whakaukau, tonga whakaukau ia e wao tā. He mana toi whaki nau whakalame whaki ke pehe koe Aristotelo, koe human being is a rational being. Aya koe rational animal. Aya koe ne huinga ene hanga o whakarea pehe. Ka pau kai ke ngawe ki he tangata a rational thinking, you are reducing yourself to animal. Teke whakahoko pe o whatongia, i he fo I dimension pe o fo I space ko ia, o ia usia ko ia. Ai ko uinga ia, kai ke ngawe ki a ta mai lere, ngawe ki a hono animal, hono nau, reduce element ke nau e monu manu. Ai au kai ke ia a ta mai lere, uhinga lere, whakaukau lere. Nei peheni lewa e whakaukau. Koe tau tō ka iwi mai ne awhio, nā ku whatoanga ne whai he wafe wataha. He wafe wataha. Mana tui, malolo a kilis he whakausinga wafe taha iwa. Hai cheki lewa he hou eiki, pea moe kau o self-interest koe ni, ai mawhai I pe koe kono whakalere koe pureanga o whakatoka ngā iai. Ai o koe whoi dimension ia koe nau pe koe raki tō wholofola koe wafe wataha. Kaui he umea nei tokon ke whakaukau. Ene pehe koe whatongia e whare ke ne sivi pureanga e aho. Kai mana tui koe tui e aho ni, na e pare mia he tau lahi. Lolo pe I whare area he tau mo e taimi na ia agris pohiwa. Aia nane hanga ia whatoka ngai, ai fwoi sivi ko ia. O ku ngari ku more me I whare area. Pea kamata, ai nai raki moko I beia ke fotu e pureanga. Tau pehe o ave ai hingoa, nai pehe nai o pureanga kore ke o maha hingoa, ki he lulu tai pe o ange hingoa. Eko tui nai moko I pehe in the beginning. O au mai koe ke wafe wataha, nai ai ene konseni ana, nai ene ho hai ana. Ba tokanga rewa ia ke enkolo, pe koe dimension ke pure I lere whanua. Sai, toi mafuri pe wafe wataha, ai pureanga ko ia. Hu mai pureanga koe ni, o furihi pe pureanga pe koe ia. Pakautu ina ai pe ne mokoi ki ai, whakanatula pe ia tolo. Mokoi ki ai, panehanga o entose pureanga koe ni. Koe ne au mai koe he wafe watolu, ku asi mai o taiwhi e maari. Ai ko me watake ua watolu, asi mai taiwhi e maari. Koe ku poinega aku, koe outcry pe koe call out ai ne afio e pure I lere whanua. Whakapotapoto I ono ngawe ki tukau pe oku lere ki he kakai ngai mea whai. Sai mau hu atu e aho ko sisio koe palo pare mai he ko whatonga ia uia o whakawhahai pe ia.
ai o te ke mau rise mau toria ke mau elevate o ngau ke foi dimensions of our consciousness ke what is wrong and what is right ko mau fehuia mau toria who I like and who I do not like. Ayo fai pehe ayo ko hinga be sai. Ko me lo na kai ke pehe ke wanga o palan. Kai lo tonga pe ku malanga ko fatonga ya ke ko foi eficiente o alwai. Pe au pehe ke wanga ile wa te ke foi to tolgo ni ke la lo pasi, O pehe ga no fu te gere ki na tolgo nga he ko to fola na tula pehe. To fola na tula pehe ko fatongia o fare. Ene sive pureanga aho. Ko sio ke foi to tolu go. O kai ke na ka na to he pureanga aho. Na ka na tolu ya he ka me mi pa fare. Ai ko sio ka pa we kai ke na to ko ni mai ke mau sivi. Te ulawe au ko talangata. Te ulawe au ko talangata. Mandoi ko fua ka wa upihin. Mau talango fua moni ke ne afio. Pe te mau tau ke koni sutone ke sai. Nau haka ka toa foki. Te fo tamai ka uvare ale te ya ha to uvare ale fa ton to lai. Tai ta be foi haka go foi to tolu pe kai ke toi pa ulahe na wa ga wa nge go la go e kupenga ga la ngo fute go mano e kupenga so ke haka go atu to ta pulaki o kai ke hanga fa to ngai foi me go foi dimension go winga kai au ye ne tala mai ga ja ik fulu e ne dili ene ai fa i be go me na ni ayo ki au ya ko hange be ha ne pe ha ke ne afio o te ka no me ko fatongia ha mo apa da toria o mai be foi me tatau mo mai be ke tau muy ke pare mia a ho he ko firia ka kai ko foi ha ka pe ko ya o te ai foi me tala ta pe mai ne afio ke ne sive pare mia tamaya i ga de muy a pare mia kai fo ke tau ilo ai me ko to pe mo ya ai vilo ai fu vete ka e ko tai mena na hu me ki tua na ma e ke me na ke go fo ha fe to ta pono kai ai pe ma tol o dang mo ile alu go malai ta ko ke ka we ka se fine o mo tolu pe ko mo lava pe ti fe mo tolu o mo ko de lava Kagono moni, o bubaga ko la ko mo kalo motor be fa pagu punda ke afi. O sango ya o mahino le vai o kai ke na ula o kai ke na fa na toria. Kai ke ka guai me mahuinga solo ke kwanga ko sio ke va pe manasio. O mahuinga ya ke ya ipe ha deterrent ya ipe ha institutions que ne hanga o whakatalu que ne hanga whakatu uta le rei peko ne i hanga i whakaukau he koe he pe i tau context e ngai ataka i kehe ai go ku liu kawa i pe ku revolutionalize ai mea koe pure e tota i he ataka i au whakatiki tato o ko hinga fata no he ko u me fo o nia ko tai ngo na hanga i tu aho kuia tu i go ni hanga tu aho o pure i ko ve ka kai na he ka mai pe o lugar la mutu po ni wa me va o tamte tu aho ai o ke hawe o ka ko talu no fakatau tau lia ki ko ni stu tone ta val fitnima o kui loto con i sutone ta val fitunima accountability ko poi ni ko pare mai ko kai ta hanga o scrutinize foi processi ai ka to ai umea go ya ke au go ngahi liu ke ne fakakakato ai ngahi mo ni me fa te mo ka latina o skamata be o kui loto ai transparency o kui loto ai he timan he con i sutone ya ke o mai report ya ka minister pangana tana ki pangana whakamore ai ko timani ke o whiri manako
ai fai pure ne afio kato e mea goia ko siloto ko hono whakakakato ki he atakai o parliamentary democracy pe koe whare area feel hono whakakakato ia ke whakalaka i te mokalati e mga tuunga ia he whelotoi ai whare pe moe tui i ngahi lao ke ne whai umea koea ka koe ni ha mea ka kou a keinsai i ha ngai whotutu i ha lao ke pure rere ia ke whanua aia ki au rewa he uhinga koe nau pepes koe nau hanga au race issue he pong koea mahino ka te au tuku o hui kai ke toi uhinga lelei ai whai dimension wha awa he wahe ka mauhanga o mai e lula fua na o mai he tōwhawhala o peheni koe whai tu uni ki he tuku hau is it at the best interest ai whanua nation moi kakai or otherwise pe koe whai tu uni ko ia ngahi initiative ko ia o whakapoto pe o kui kai aia ki au ia solo koe kau whakamao po po whakakau koe ne hanga ia pe mai o hake fofonga kakai ke mao lunga ngi ho mo si o kita i ho mo whai tu uni whare alia ki watu whatata koe ni koe whakamore koni o ku komite pare mia ki ai e whanua whekau aki pa moe house koe forumu tae mai whare area koe whehui koe whemau koutui whemau ke hene a whio ke tari e whare area is this at the best interest in the best interest of the people or the nations or otherwise koe whehui rewa koe hoko o ku whakapoto nai ai foi whakamore koea he kono tū koe taimini u whe oho whaki holo wai lahe ai moe ngahi hia o ku komiti koe ngā koe foi ngāwe tai palani hange koe ni o so mai launga ke motuan koe whehui koe nai o mai he launga peheni hae uhinga awe he pure anga ai contract ki he langa e whare te au ki he motua siaina koe ne businessi koe ngai tapaka ai ka ngai whehui o nai mandoi na tau whehui he issue koe tanuhala hae uhinga o kau awe contract ki he ngai kau taha o kui kai kia ha saavolo iai let alone kai kia ha lori kai kia ha louta kai kia ha excavator hala moha mea hala moha finance hala moha kau ngāwe hala moha talau sese ngāwe Loto koe, o kui ai pe ngahi kau tahaya. E ko ngahi mea e ko kou whehui koe he taimini. He koe implication o ngahi whai tutuni whakaware koe ni. E toe in care he e whanua e mo ka kai to tong tu hau. Ai whakamore nei kai to ton ke nau fau mai nau tolu ai. Ka pau nai ai hapalani. Sol. Pau nai hapalani. Tau pehe, soko foi mea koe ni toki hiki katoa hake pehe mahina kuosi. Koe forumu fai he akosi. Pea o wheka in mai rewa, ai langa koe wheka in mai rewa, mahu inga ke ose langa koe tonga hai, ko inga ko hono hausi koe ni. Hence the reason na aku whakakau ai koe uhinga ia, ai mau i he kau ngawe koe ni sapate. Mantui na o se ai foi mau pehe he mea ia koe i hapai. Koe aia koe nai whai mea koe interest ia kau contracta. O saini e mea koe sio koe kau contracta koe loloange nau heni. Mantui koe kau contracta muri nia. Loloange nau heni, pe lahe nge whakamore. Kau nau mau ia nau tol he aho sapate. Si o kore mena toke paremia, whangofua he paremia, o kaito na ke mo natula ko ni ka palo parema ko he ni ko kamata peke tau fusi fulu o uhinga o sovereignty for one kamata reva ke alwa to ipeo vai
Aike, koe anga i whakatalanoa koe ki ai peo koe he mahoinga patset koe ni. Koe mea ka au ia ko awe re solo ko sino pea mai whakaukau koe ni me tau whala. Koe ne o mai be hafoi initiative, hafoi allocation, patset allocation. Rakwe hui pe, is it koe interest in ai whanua pe le rege kakai. Rakwe hui pe. Aia ko manatoi solo nau ki lave ki he konisu tone ko asia ina. Okay. The core aspirations, ko people-centered ideology or philosophy. Aya ki awe time ko na ufanongo ai. O neo sihanga ia o neo sihanga o mai foi mahino ki te au. Ko foi core aspiration ko ya o tatau ia mo visione akilisi ke o hake fofonga kakai o maalunga nge si o kita kautaki. That's exactly the same. O amaune foi o hake pe ko talanoa ko ni ko o hake pe fofonga kakai o maalunga sol. O automatic rewa I pull in I good governance I pull ele. He ko hinga te pure COVID. He taimi maalunga te si o kita. Maalunga te self interest. Ai ko ne mixia cause and effective phenomena ia ai ko na kusio ai he ka ba he kai te mau we ia fare ari ai ko aho ia ko ni to ka na fa ampe ke hanga we ko no uhinga ke enlighten open up na whakaukau o ku ia ai fie mau ka pau mau whakaongo ke to fola me taloni o whatatau ke whakava lai o mai he koni stutone o ku toton ke mau siofi e mau action e mau mea fai ke o te mau mui be he mahino e ke mau potiu se mau toria I result ko foi reform ko ni na ne hanga o envisions intention reform pa ko hinga na hanga o hake isio pa ko pe he kai ke pa ko ngata te tau ko ta toria I ngahi whakaukau ke reform ai mindset pe moyanga ai hono whakaukau ai fufare whakalufua mana tui koe mena pe nau o tina ta whaostara noa ben solo koe ku set nese akuia koe osange tau ave ho tau kakai o akoi pakai ke nao mai ke nao hanga reform me mechanism me system ke ne hanga o address ai mea whainga ka ai whanua. Ka nao mai pe o kofu I pe ai foi status quo. Foi anga maheni. Kono hinga hai whaingofu e ka nao tol ke lava I o prevail e nao self-interest. Ko anga I whakaukau solo ke tuonga wea ai whare pe mwe. Kake toki... E bibeni ko o mahina opita na mau damgo na whanonga I ko ki he hange ko to tol ko na kitala no ke ka whafonga o ku ma whanonga be mado he taimi ni I o ku fa tau kapo a tangata pulaki ma ki mo tolu ko ka whafonga ka kai ha whainga isi o mo whai pe neongo ko higini ma ko di pe kula pe ne higini ma mai ki ta whakai pure anga na ne o si tala mai pe foki e ia I from day one ko ene epo o kune po ke pure anga pe ku tu ma pe tonga block ai o tonga bualu na ne kamata pe foki ene hu ke fale area na ne me a pe he ko o ku ki utari au ke kakai ko utari au ke tu I mo e pare mia mo pare area ai a ko na me a tonga bualu he foi line ko ia pe ku amana ke te kakai me na usi me tu e fononga he me a ko o kutere a koe whare area, ko tariu ke tui pe mo e whare mia mo e whare area, pe ku koe ki tariu ia ke kakai. O tawa tai na pe ia, ka ku whamanat pe au kia, ko konga ia mea na ni mea ake I whare area, ko hapai taha tolu na ke hanga ko mention, o ku na mea maa hapai taha tolu ia, he lotonga mo tipeti, ko whangonga au ke kakai, ko kakai na ni whiri mai au ki whare area, pe ko hao au ko niba mo interest e kakai, ko whangonga, okay? Kake ko anga e ngahi viu ke heke pe ko hai tu unga ku iai ka ko me fo fehu he tu ia ki whare area ki mo tolu ko ke mo pure anga ko ne mention ko ha me
o mo ke pure anga ai foi tabe ke fatata ne ke pure anga ka mo fale fa puri ai lulu tai ai ko ni fehu ia ke pure anga pa ko ni fehu ia ke mo tol ko ke mo pure anga na mo si vie me ko lulu tai he ko nga he ta ula fo ke ta mai he pure anga me mai pare mia ne pe mai na o si at pe ki fale area o si fai be honta langa ka dai mo ha to fola ku to fola mai tu ia ko ha mo fale fa puri ai aku mahina le vai o ku ko isi ula ia ke fa kau ke ai pa ko fehu i fogia fehu ko ko foi ko to pe ko ka to ni ko ke na pure anga o na fe un ha mo sive isi ko ni lo tai fa le area ke ka mahalo ko me ai ko ku e ke pe lava ke hange ko ni po ha me te tu ki ai pe te tu ki he me ko ni temokala ti pe te tu ki ta ke ta na pe ko ha fa ngan tu yo te tu fa politika ki ai ka ko ti mahalo pe lava ke mo tu fakataha o fai a civi ko ya i fale area ke mahino ku ko me ko to pe ma pure anga ku pa ke civi i fale area ko nga ke o te fai ha hange go ni ku hoko go ni ku ke dala no mai gai na lere i mai social media ai mau sapate ko isi ulahi apito ia ai bakai ko ki ai i mau sapate ka te mo lama tu fakataha ki mo dol ko ke mo pure anga pimen ke mo tu fakataha fai civi ko ku kore mahe ne afio ka mo dolu pe kai Ia ko fehoia ke kau whakafofonga. E wana mo ni neonga katoa tala mai ko filia o e kakai pa ko tawa taina. Ka koe foi process I solo. Hai huinga na mau fua kawai. Hai huinga fua kawa rewa. Ka koe men ko lava o tala solo. I he mindset o whare area. O koe ke nau whakakaukau nau tauria. Ki mea koe ki hono operationalize o mea koe lao, o mea koe loyalty, o mea koe hono koe whatongia. Koe ke nau lava na tolu ia, hange pe koe whai whakarea koe ni. Koe taimo e nau pēa toi, o mou tarangata, i koe mou tarangata matoli ia. Koe ospene pe mai te mau mui peke poe ke pare mia. Aia sio, koe palo pare maa solo peheni, palo pare maa peheni. Koe pea koe tau pe koe malai e whonuani. He whakaukau koe ni. Whai pe ia he loto lele. O koe te mahino ia koe ne foi statement koe. Koe te ne hanga ia o whakaukau. Koe ho foi statement koe te mui peke he paremia. You basically telling the king o koe kai eu fie whanonga tauka koe. Koe foi whakakaukau koe pe he kai ia e fulu e te hao o kene toi ni riu e posisini. Ai ako basically koe ne lau ke tui. Ko sio ka kono mau solo. Ai koe mahino eu ia. That is not but kate ke lau fefe. Kate ke toi hanga whakatonu rea I fefe. Ka pau e pe mai ha taha. Alo siwe ka tamo koe pea te. Ka ia e fulu e tene whekau iau. Mai alo siwe ka tama koe I kai te wala mui e ka tama koe aia ki haure mai o whai bea he loto maa koe hano whai whakairea ka koe me koe lau e au koe he ka pau te nauhanga whakakaukau I whakarerei koe uhinga mai e tui tuk ho mo self-interest ka mo whakaukau I ho mo whanau mo hako, mo generation hoko. O hake ki nau tolu I hu whai tutuni. Aia ki au ia ku mea pango pe ia he kono inga he koe society ni a solo. Nai moulu ak pe tau tolu ia ke oa te tau whakaukau. Ke tau mui pe, he mea tala mai he kau senior. Aina e anga kia koe ko hai na mai me feka mai pe me olu o kai ke to ia ha foi room muia pe go small de foi me go ha tau society kai pe ke te whakaukau ia aia ki au ia ko foi whainga taalahi e nia neongo I kusio au ia o sio mama ka te au ai mahu inga ke liriu
ai funga ngā oe, kai lava ke tau mau, ai ola go hinga ke tau kawe, pe moi whakamu na fio. Ka koe mea katoa bea ke tok tala no ai pehe whare. Hange koe ni solo, i he patseti koe ni. O mai ai whotutu e pure anga ke toi whakatau e wakapuna tuin ota who kehe e ka. Koe whehu i rewa. Ko whehu rewa ai fuakawa o whie mau he konistu tone aina mo mai o ko whare area solo pen. He kai teke lava area i whare area kai ore ko fuakawa. Kono uinga ko hono uinga koe. Kono inga koe fo i tui, koe mana wahe, koe apasia ke otua, koe mana wahe ke otua koe potoi. Aia koe e whakaukau, ke ia whainga mea ke ne whakatau mo. Ka koe ni au, so u wholwhala mene a whio ke tuku e business. O tu pe mai pure hanga e te mauki ho hoko e pe matonu. Na koe te ai me whotutu whatau, aia ki awe o kai ke ulava mahino i pe una ulava o articulate pe titius, koe fo i mea koe una uvai, koe fo i talangata ai kene afio. Pe ulava operationalize he koe ka pe he koe fo na o hake koe i siu he tua plelolo. He koe taro ni e to whola mai wafe ua taha. Aia ke awe o ku kai ke fu mahino i pe ko na fa ko ai mi tamba ko awe o hala i ku sio hala i fu ma fa kau ai ka pe me fo ke e tol o ku fa kau atu ki ai ke feu ia tu o ku hoko na e to folo ne a fio he ahoni ko palo pare mai ki he pure anga mo whare area he ngā ue ku mou whai. Ko hinga he ku tamani ko hamea ia ku whia mau ke mou whai pe i ka he ilo pe ku whakaukau pe he mo doria ni he whare area. So, ai kau o ate whakaukau koe ni he kiriki mai ho i whakalanga mai koe ni. O hu he mea umari he nsolo. Sai. Toko whakatala noa nge ke he mou meni koe ni. Ke whakate mo ka alati ange, o tawa o mai ke liriu, Koe taimua nei, o mai e moumeni. Na te whito e moumeni ko ia, sina ngalo ke useni ate mea koe nau trate useni atu. Na te whito e moumeni ko ia, koe uhi koe asi polo uto mai, ai pure i kovi he kau minista, ai tu hau e whonua, Koe teke koe moumeni, ke ia hare o e kakai, hono tisaiti, ai whakamore tu hau. E pure i lerei. Sai. Koe taimua na teke moumeni. Koe whahai rewa koe ni e taha. Aini koe ni tau pe koe whahai koe pure anga pe moe kau no pere. Koe mea koe na nauhanga advocate. Koe moumeni koe ni ke ne hanga o to'o e mawhai tui. Panau teke mua mai tui he malai tau. Ke mau pe haka pe me bane haka pe nau ki fai hala ko rea pa tau te ke ake tui ke ne poloka hanga pampa holo ake tui sai foi vilo ko ni osi ko foi vilo ko ni sol foi vilo ko ni pea con autolo ni o pureanga ke mai pe ke fai pe ko hatu pe hanga fotu whakauka me fai ko e moumeni o una kaila ka to pe ko to ena ma fai tui ko ni fatonga de tui ko ka pau ilot ven ma ka 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 ta foka greva tui a re at ke pure kovi re at ke pure kovi solo fatonga e marie Rea tu e pure kovi, alat mo mau tol ko ni o rea ke na pure kovi. Ke foi te iu teni ko e kautama ko ni. Ta fa na to i mai te mokalati. Ta very same people na to i he tui. Ko hoko pe ko foi mea ko ne to pe ruta foki ka to ha ke na to lo ta mai ko te mokalati. Fa ke fire to lai, fa ke fire ka kai. Kako isi o foge na o hake au, e kei lava pe ke whakaware
ai tu ni to ko lai ko essensia to fola ken o ne fe kumi mai ke pure ile pa ta monu ia pe he ya we anga fora o kau o ku mama bito ne afio ana ya he ne sio ke issue ko ke pure ile phone o mantu na ta fata no ta me ko nyo au o la nga ya o ele a Italia COVID ka ho e ki ka ko issue ta taupe na tuku aki hei kai ke ngari lelei pe vala lelei ne afio ka pa pure COVID motila ka ho e ai ki au o kumari o a go foi me ki au ko au kai ke pe ia ko uhinga be te ke me pe ni ko nga ko to fola ne afio ko au ia takawa i pe ia ko me go na tu ia pe ko me na algo va nga ke ai me go ni ke imagino se so ko me go na wangi ke va nga ka ba un mo loto ke pure ilere e tu hawe fonwan pure ilere fonwan ko oi ko ka ha o mo fa now ke na fa malo he pure ilere ka go pure ilere ta mo to ko ma mo filika ai na o si hu mai pe au mo fa ka ko u hinga ya na rock fe hu i pe au ya at the beginning ai fuakava e na kuloto ke ya hatari ka sio ke longa ko no for town play ko vare ko tai lo ko ke fo ka do me ko ya ko ne au me ko nge a honi ko fa malo la ya bitau ya ke ne afio mo fa mama fai au be e anga inesio mana tu solo ko foi dimension no ke te gate o puri he anga a composition e fare ko fare area ki mo e wana ho fulu ko hai nai pure fare area ko ne afio o to la hita ka me mi pa nai fare area a go ya ko ne afio na ni filiki pare mi mo ka minista ko e nai pure ko mo foi ma fuli ko wana ho fulu si o mai ki he mea fai he ka me mi pa fare area ko ke fe un ai mo ne fakauka ai ko chia ko saving crazy ni ke fonwan ko anga ko ne tu fononga fonwan ni wanga issue he panke okay ai issue he house ko ne ai forum ai issue ia he ngawe mau i go sapate ko nga ko turi u me ko to u issue he tanhala ngai kontre ki go he tanhala e ku foki ka to mai peki ke kakai to tong tu hawe forno aya ki au oku whakamalo ia lahi e au ia e fai e pe hakuonga oku lava e ne afio express mai ai mea oku loloto i hono mafu mantuko anga maheni e mea koe tō wholofola hau pia whakatuputupulangi he pea toki o mai kautari wholofola o vavanga pe koe hape feitu te nau alua tuai o sia pa toki fet la whaki holo ai pea ai whainga whakauhinga mo whainga fotu ka veinga koe ia i he funga e a pe koe ka ki aue o awa ke foi poini o appreciate au ia ai foi hala whanonga o tau fowai pea tau te fito ke amanaki ke tau fou atu i he noti peite e pacheti ke au kou tui ko foi manga wha ainu whemau ke step back ai whanua whalukfua o tepe mana ke whatonga ina ai hoha ngai mea goni he trucks ka hatoa umea ko ia whemau ke tau step back rethink re-engineer our thinking pa tau toki teke e sikalamu fotutu e sikalamu whalere teke ko e mea koe ke tau tafe pe e fufoi piliti pe koe tataki e pureanga koe ni ko pe koe tokakai tae ofa e nia ke kahau e whanua Koe isi foki e piveni e mau ke sapate koe foka hatoki mea nia hoko pa hoko mau pe koe mahapa ko toa hua ni pe toa tolu he no whakangofu he pureanga koe ni ai ngai kau taha pe aku oku hange ko koe oku tawango i oku ki whai ke he ihe ongo i koe ngā ko ta whakau kau he ko
E ko neongo foke mau no foi murini ka te toa pe ki tonga te ongo I whahinga molu malu ko e sapate ko ngā te sio ku waba ma whare koloa ma umea he. Ka taim ko ku whelue ake ka kai ki he lotu ka na whanongo atu ke ngai fu Ukraina mo. Lea mai ngai fu misini hono tutu e papa mo kai la. Oku hange e pe ia koe ha ahongo fua. Koe ke whiko ngai nkou tongang kia I ngai tutu. Ni mahino pe ia ku toto o hake pure anga. O kua ngahi ngā ue mga kau taha muri a fu oloa e na wato na topa kwhia mau ki whai ngā ue e tō mui me hafua ngahi uhinga wa tekinikare ngahi uhinga ki he taumua ngā ue me hafua. Ka koe ko ngai nia ko satu ki ai hono mau ka sapa te ke he whakatonga e mo murini ko tonga whoki au tapu I he tau koni stuta ni ko murini whoki au ngofua ia o tamani ku tapu I murini e mau sapa te whai pia ka mau tolu ke mau ngoi whafoi tui e mau tau he sapa te I murini. Kako tonga na fogo tapu he koni studone. Kone apu koe he monite. Kulea mai koe fu mea koe whakaongo mai koe e tau fu tsunami. Ka usuatu koe ke he alu koe me whakaofa koe te sio ke he whanau. Usia whangi vitio ko tanguto sio ke whangi whanau lato he pure anga. E to'u hi whako he primary. Nau tanguto loto tata tanguto he whare. Au sio ke nau lotu ma nau whetangihi ki o tua. Kau whakau kau loto atu. Porque daimi lahi o tau whai e tu uni. E kau taki. Pe nango koe kau hinga e koe tatanga e fu tsunami maa. Koe hinga ke mau sapate pe kai. Koe mea whakanatula pe e ku hoko. Ka koe te seo atu koe ngai tu uni tau whai. Koe tau tupu eni ku whai o whakawhataha e whanau. Au ki he whanau ako. Ka koe taimi koe na hoko mai koe whakatokanga mai koe tō tsunami. Na kei whea taimi koe na mo uri whia. Taimi koe pena mo wai whakakai unau kai lat. Koe atungan hau mau sapate. Mau ipe sapate tō mai tsunami he monit. Kai malo pena kai ke tō tsunami e mi venda hao pe. Koe maha koe fungisini. Koe whai mea e taha o suato o kusai. Koe tsunami koe na hoko uluaki. Na e mate whoke tau mea tatangi e tau tō. Se whai ngāui a pura ngā ko suato whaofa au pito. Koe ni kua mo ui e tau fumea whakaongo. Se koe ne tuai pe mea tangi fumea kai. Mau whanonga te video he. Anga ka tatangi ko ia whakai lifia pita pa zeke lere e kakai. Na mo lifia biweni he tu ko ia hange te mo te tsunami pena e na mo behebe ko whatoka. Ko afoki o koe ia I lifia. Na kui api pia whai ku lau patseti. To ke au koe mofuike na kau e mofuike. Nai ngau e lahi e whare, he? Kana taim no. Ka ki au e solo te oat pēku whakaukau, o kai pēke utu ia ka ui kai pēke utu ia e aha tsunami e tō e whanuan. Koe tui e no pehen. Ka iaha tsunami, koe aha whakamuia. Ai ko whewui leo, hunga wai ki e toi lere. I e toi lere ki whe. He kona moni fu lau, fu maulalo pēr tonga nia lane-wise, eh? Ke pehe ke toi lere ki whe. Koe tsunami o ku mei mita tolu noa e pe au ia ki olunga, eh? Ka koe whainga architecture no tua e haka ume motu. Si a bit tu ya ku pa ya ko hange ku kaureka ko taimo ho e be ta mai ko no fai fa da tsunami dan sei fa be motor yapi e unha ko ni ko felere aqui o kai ko me ni ko pego na ko ia fainga tui ki au ya ko imagino be au ka toha tsunami he fonuan ko ha fa muia ai ki au na usile ba ki mo. It's a question of being ready. Matinteu. O kai ko hui ki lere ko me amoi. Ka ki awe kai ke fu sio ya wa ko relation ai mo fu ke pe mo me na fai. Ka ko no moni fo ko fai nga mindset mo tu ai ko me ko tau fai pe me ke o tu au ne tau te ai. Ka koe ke pehe na tulai o tua ofa ia. Ka tau teka pe tau dole. Mana tu ia ke konga ke tsunami.
Oku na usahi ko ke ngahi tohi ai kakai I taimi ko na fihi ko hala. Pa kona moni ono hulu mai ko hala pureanga. Pea ku kai ki ta whanga ta tolu ku taha ko toa pe whinga ke a o pike ne whanau alu ki api ki family ko hai me te nau whai te nau iai ka tata te whitu ke ngahi ako na e taha ne ai ne tohi I Facebook ana ne pehe ke te ki wakai ange ke ngahi api ako me pureanga ai taimi ko wai ko emergency planning ko ki ha tsunami mai ai hala ko ke nau alu ai ko ngahi ka ke pehe pe tatangi pe me tsunami fono alo to hala preanga ia o e fihia ko to pe ia tsunami ia o gunau ke fono pe na to lo to kolo ia hala preanga ka ko nga ke lava ke whakamahina pe ku ngau e nai ta whaaki ko ni ke ako e kakai ako e ngahi ako fe tu o kuai fe maalunga pe ka hoko tsunami o te ke te lere ki lo to kolo alu ke foi mo unga koe pe te ke kaka lere ki loto whanua ke whetu koe. Pe koe hangahi palani pe he oku ngau e ke whare area mai mea ke a koe kakai he ke ilahi atu e umea pe he ia he wheriri waki koe ea e whakatokanga tsunami. Iyo, ke awe masi kai jau te jau lava makupus. Ai foi panic ko ia. He hange pe ko gulau. In care ia unnecessary suffering and cost he foi fia pe koi whakamandala ko ai pe ke ha escape route me popua me sop me kolo wila po na tano escape route ke nga tau mahino ko tsunami how can you escape heki size my dimension ko no tu kan fonuan ki awe ko foi mea ko don ke te ya ke fa now is not bofe hala ke lele ai so people he ko ki awe tsunami ko afa muia it will never happen ko ya fa inga to fa ka wangeta he ko no inga ko once it happened apa de tau sio ke tsunami ko na ne tafia Indonesia mo mea e fa inga maulalo ko tongani It take no time ke hake tsunami me koloni o hifo he liko hateo. Take no time. Pe gola o se koni. Ai ko kuhinga o hai uhinga o ai ke nau panic fra more panga he ai escape route e umea goia. Hirian goia ko tsunami ke hoko he ki fretle no tongani. Ko afa muipe. Ai ko sio ko unnecessarily cost of in care he unfounded fear Ai ko mea bekto don ke whakalahilahi hono whakahoko ko tala noa peke he ki whanau pe mo mea ke nau fie maari ma teu pe ko ngā o te nau fu hoha hole tai me toa ngai whakatamaki pe he kana o ngā ke ua nā hoko o tako he ke tō maha mea ka nāna tolo la vea e lere mo mea hala pureanga o la vea ai hataha he Super costi o go e tau pese tau fai tutuni e irifia unnecessary cost o se pa tok mo vete whanau ia me ngai a pia ko I loto kolo mai pia ko ia fiu e matua e kume ole whanau na o si puang mai mea pia ko all this unnecessarily panicking kana I kai ia me hoko ai ko kuinga ai so ne mau ta no mo hiwa henga ki he palparema ko ni trucks ai ko fe ma ba ke na fa ma ko o sia ko me go bet mesi pa na o mai na recommendation ai police ko ai me go tai o ilo recommendation ko aku e kore ke se asi ke tau to ko me ka fe ka foi para ma fa la mahari e foi face pa anga si o go ke isi o mo trucks foi para fa la mahari ai ko mata vai a fare como fare lotu e anga go usio to ki ai pe unfortunate ia ka ko majority ia pe ko pace ia pe ko cost ia ko palpare mo da fe da me
o hau ia me o mata vai na tolo mai ai ngahi solution ke fai ono tau e trust ka koe osi koe na fua matalago pat i loi fua mao popo ke fua tu ke se asi ke tau toko ka fai fika kai ga lotu ai pe si o ko je me finga ke fa lo loto pe tu e fa lau ke na mai no I ke o panic unnecessarily e tau fa ia tu he na tangi hina go ya me ho e ke au ia ku tau anga da toria ai false impressions ta do I get driven I fight to tonia ke fia o tau tui ka to be ko tau feta ka to mani tau tui ka to be de tau mat ta ko tau a go mate to ta be pure ga go tua ko e ta diferença que mo é capital punishment ai o ko te foke o gwenga I fonu alahi ku o sto na tole tau te mate me na lao o ku ke kawa to ngai ku e ia I foke tau te mate ia tau lao ka hange koe na ku whanonga ne nai he tālanga koe wharearea o ku osia e toko taha o ku hiriwhaki kia e ngāe pōpula ki he mate una ke he pe whoki he lawa ni e ngāe pōpula ki he mate me tau tea mate whoki a tau tolu I tonga nā o ku tau ia ka ku wholoa maini ka ke te whakahoko mea ko ia ka koe ngā o ku osia e toko taha ia ku osi ngā we tau te ke ai ko ne laka pe mahalo he whamatala he kilo ni ma o ku ai whamatala ko ai toko ni komisiona o ku osi alu rewa taha ia ko ia ki he mea ko ana wharonga whungi na ai kilo taha whana ma u koe ni I he panke pure ai o ku teke ki tau whanonga te whungi maha ke whai hopo ko ia pero hai mea hoko ke ai ku osi nofua ti he laine koe ka pau ko kilo pe nima ne laka pe kilo nima de ma umo kita o ku antare vai he lao ko ki ngai popula ki he mate ai ko talanoa ko ni o ko talanoa ai ke pito punishment ko talanoa ia ki he ngai popula ki mate ko talanoa ni I talanga ne nai na fai ko ngai ia ke puri he tau te alu ke la ke malunga taha ko tau ai ka pai ma o ha kilo nima ki olunga pe tau rewa taha ko ia o ku tono ko ma u he ta fa ki ko ia he uhinga ko ne talanga se fare area ko ia e solo ka ki mo ke o taria to ai ke wanga o kreli fai mea ko ni o kai ko halao e ni ia ke pe ke o mai ke fa hu ki fai area ko foi hypothetical question pe ia ai se a ke ne hanga o cost hat debate ke talano ai ka kai he mea ko ia ka wika is no way ke pe wa halao o fotu tu ke fai ke mea ai ko ula kia ai ko fi mau pe ke ngau e whakau ai ka kai whika pa moi peace moi monster ko ni rotonga sa fai hako tupe fonua ka wika ke pe ia ko ha fo ilao o ku teu ke o mai ki whare area ka koia ko uhinga ai tipeitia ki he tautea tautea mate tautea mate he tamate hango tau no soki he wila ai uhinga ki ai me ai kai ke he na ku ka wa we ne kai ke I lo ke ki debate ko ya na ku alo fanongo ai ko fanongo se tingi hange ku matai fra mato ato na ni racial level concern ka ko ha hu o mai issue pe he tai o mai cultivate o nga ke o mai ngahi I information he atakai ko ya ai ko si ko aku manto ko debate is all your opinion ko opinion pe kakapau ko hame ke fao halao o fema ke mai evidence mai data ke ne hanga o support e umea ka ai ko me na ngo ya he debate hange ko matai fo ma to o tai mo na wala yo consult se ya pe ko ha winga formato ata me ko ni ka ke o mai me totono pe mai mo fe hu totono he ke awe hala fu ve ia pe ko
tau te amate o le rei tahaya ko hono ka koe palparema koe ia e kulau koe aku ke tofolofola. Koe foi koe ne tofolofola pehe was time ke o mai tau pota. Pe au te kei ke whai he whare hangau e whakamato ato ki hono tau i trucks. Aia ki au ia, it's not necessarily going to be mai ke. Aia ki au ia, kau hange koe kulau, o si koe consult sea. Kai ke whiunga mea na whai e tipeiti, ke makatuunga ke esa basis ke alao. O ne toke hanga clarify mai koe fufoi hypothetical question pia, na ne hanga whakatu, ke ne hanga ignite, ha tālanga mo ha talanoa e society, ke troa mo e nau attention ke mahu inga koe ai trucks. But there's no way ke pehe kua halao, ke hange koe kusio koe, ke he whelau aki pia moe ngai position ai kakai keke. Ka pau te hanga o furi hange ka o te hanga o atu ke wakai ki ai. I he whawhawha hangi koe nika mai fui hypothetical ko ia. O mai atuku mai ke sio ke kakai. Ale taha whaka iyo, ale taha whaka i. Ka tau wanga peta tole whanki tipei he. Tami tipei he holo he whanki isiu hoko. Ka fu isiu fuko ni ono o mai he tu iyo ku very serious e ne hanga ko he tu iyo tau whola aki. Tapuni hawe isiu tatau. I mu atu trucks. How am I going to pagava ko ni te trucks be? Ai fu serious apito. Ka unga ko ngania ko hanga e au hui. Ko motolo ko ka politikare motolo ko ka whaalao motolo. Moe pure anga. Ba mo I whare area. Pea ulak tipei te kakai ia. O mai leo wha I me alalo ia ke nau mai na tolo o tipei ti ai. Ko sa tau ke kakai whamato ato te kakai na nau whare area. Moja pite. Nau he nau opinions. He mea nau tui ki ai, me mea nau whafofongai. Nau whamato ato nau nau tipei ti. Kako ngā whako e ia utamai ia. O koe ka mea nia kou tui ia ki ai. Ka mea nia ange ke ne ango ai. Aia ku whakakata, whakawainga nau dolu ia, o whakaloiloi nau dolu, kai whamato ato te kakai ia he debate, i serious issue. Ka kuksa tu, ko hana ke awea ki ha modolu ki wharearea koe ka whafonga kakai, ke mo ula ki debate whakamato ato ai. Ko whea umea ku mo tuu ai, mo umea sio ki he lao, papau ku mo pehe koe mea e alu ki he ma pe, mata upe, tu ma upe ai. Pea toki lawa lewa o mai ke kakai ke nau toki tala noa lewa nau dolu he nau. Viu whatako lahi. Ka koe ke kuanga e te furihi atu peke o ko hana ke ulaki ato e ka mautolu. Koe ka whaula mautolu. O wai meritia ba wai monia ho fotu ko ya mo tau ka ko so. Ko awe ni na ko ala tu pe ko ala tu ko whanau ba be pa ala tu tango to e whanau. Ko impression ni o whamato ato. Ka koe whakakau ka ye. Ko tu ko to no mana tu ko au ko fetaka ya ko mo ka fafon fare area o ko ke to e hanga o withhold e ko fakau he e ko imagino pa te o ku kai ke sai platform mo data mo information mo ngai mo atunga ke fa ke he kai tipiti na ko se pe ke se o se metan pe ko hai ai pepe se me go ni ai ne to finga go ke fa madalai ka ko mo ni o mandu ko to fu fa ni ai giti pe he pa ko ma go le ta be ya ngai ne fa kau ka ko no mo ni ha ko kulau na ko my impression pe me position ko audience na na fa ma to ka ko si ko ke data mo foto ngai tipeti na mai hange be na ai be ke ha ngo fa hai e o ka ke hange ko te passionate about it ai wange what pe foi poini ko hanga ko bo e ka hanga o fai kai e foi hypothetical pe ka ke o mai ke tipeti he kulahi au pito ko kulahi pe mata vai ka pa ko tau fe komi ya solo vanga e wai de volo hanga foi dimension
le vol ke ia tolu o tunga koni ke tau ia trucks asna asi he mea ko supply reductions ko demand reductions pa mo harm reductions aya ki au ya he kai te ke o mai ga foi solution e taha ke ne hanga solo vai mea ko you need a better plan te hanga o te kolo I rehabilitate rehabilitation ni pero ai mea ke ia ke hanga o te kolo ya ke ai kaurana kaurana pero ai mea ke hanga o puke ke kau haka ai kau importa ai kau ai matavai ai go na wanga o importi mai trucks ki tongani ai ki au ia fetakai be na dole he foi taranga I ko trucks pe almo tautea mate almo tautea ha mo tautea ha o te na dole o faka categorize categorize ai kai ko moni ho lawa ko ia ko sia ia nei kai feu ka mahal ko sai be ke ako ai he ange ko me ko ni tori foi akau ko me ko ni employment bills ka to me ko ya o ko sia ko isiu mo onia ka ko ke tonia ke ai o hypothetical be ai ko isiu mo ni to don ke tau deal mo oni mo ya he ko me ko na fa no ko he me anai lai ka fonga nei kore ke na hanga o present ai mea kana na ka ke na fie ka na doria ai ko kai hanga ilo ko hai ka ai ko no moni o ngange ko lau to ton ke o mai ke mai ki fare ale ko ha position a mauton ai ka litis ko he fon wan ke anga befo ke ai fakta ka he ala ke tatala no ka ku agora mo ni ona ya ku wa fa he tataki fa se ai fare ale pa mga au ne hanga o whakalere ke wharearea e tau ke ko ne mau. Ka ke e pipen ko tui mahalo ka tataimi ka pau ku te ha isiu ku ke loto ke whakaoseak ke whamaapopa ke ta tala no e whiniga ta toki hoko atu ke ta au foki ke patseti ko ilo ko e isiu mapinga ia o mo kamata he patseti mo area e patseti a feia. He wika hau. Ko taimini ulo tonga ia madol he komit paanga. Pe ku kau ai pe u mea goin ku ai u kono mui e patseti ki ngahi palani ngā au e moe mea koe mea ni taha koe whakaukau e nena mau i he whetano aki pe moe kau polisi moe kakaine unau involved he mea koe. O whakatu mai, e kono inga koe sio koe palpare mai, koe pirisane koe nia tonga ni na e langa bef ke tokolahi ko toko te au tolu noa. Ko si owai tokolahi au ang iau fitu noa mahale teimi. Koe isi urewa, te tau kei hoko toi pe hono puke kau, pe koe mea koe hau koe me stakeholder kakai. Oku puke mai pe, koe nau tāpe o ripoti a polisa ka polisi o puke. Koe ape e tahau nau lue holo nau tolu ia. Ai ko mahino o si whanue u wheitua ke awe nau tolu ki ai pe e natula pe he pe ia. Ai koe whakatuia koe nai o mai koe toka taha koe ni. Oku involved he ngau e koe ni. O hune pe au toton ke ua awe kau iusa ia ki he whamau anga. Kai awe ai fokasi a koko iwi ai pure anga o awe ki he kau supplier. Ke awe toka ngai ki ai. Ka koe kau iusa ia pe mo kau victim koe oi foi palparema koe ni. O ton ke vrita i vet na untauria ki he rehappy, rehabilitation center.
Aya kapau ka solution ke mea ko ni. O toton ke langa ia. He ko hono moni ko palparema ko ni ko ha tono no ni ha tokota. Ko tono no whaka society ni across the board. Hange ulau mata vai mai e o whare mama, whare rotu, whare ako. O uhinga e fu hoko mea ko ni ko fu epidemic. He ko hono o ko whakakaukau ko mai ko me ngai whakakau ko wai whanau iai ko eket pe ko ha mea ko nau whaamu ke retaivate mua nau tolu ke nau te whoki ke ako. Ai ko tau i ki ia. Ai whahinga o se form fitu o ko nau kore ai a kia au ia instead of tau te ai ki nau tolu. Tau whenga ke tau hanga ai he ko honga ko victim ko kau iusa ko ni ko victim be a collapsive society. Eu sou cato nei ai ngai sino ia ko nei fe mau ke na o mai ngai te tau o kulele ia ngai hange ko komisiona pirisone ko na se miskava ko mapa puloka ko Salvation Army o fanongo tu ola iau ia mapa puloka ia se miskava ia programa ai na pehe ko kau takiloto ku kau ko kau maulunga ko kau pau pai ke ia na focus ia na to pai ke ia toka ngai mai attention ni he kapau he kai puke angai I matavai e kei hoko pe palpare mai ko ni ko tisasta ke funua ai ke au so kei tip tope tala no pe fai totonu tala no pe he fei laulau ko generation yoko aku kei malu ibe ai ko hange pe ko lau gon ka pa fo ko ni dia o kai mau tala ta mo to ke na vio kai ya da I fulfule de to diriu fo kau e ga yu si ya por anga ko kau mo ya ai contradict pe kau foki pe ke level of consciousness pe ne lava tala he mame matau ai te foki pe ke definition rational animal ai oku mali ngai me go ni pa ho tu pe ai he kono moni e taimini ko foi taimini no hala fononga e tautunga fa poi kare o hange fe mau ke reseti riputi re-engineer kai lava ke tausio ka hala kai ya ko tau pe moni leva lau ya go ai pare mia go afisi ka pau go he ga tau fa nga o ke trucks te tau I kuange go the country of zombies we end up with a country of zombies Kaya tau te kape he ku mari o se ngai fulau miliona ha no invest ke tau ye mea go ni ne kau he mea na mau na fehu ia o ne nai e mai ange palani na winga no fa mo silini ke tau lava nge o vet fakalirei pe ku ne lava address ai me ago ko fe paki mo society pa ku hinga mai ke to fo la nafio kai o te tau fo be helite pureanga okay ko ti mahalo ko ne kakato beia mahalo te ta ki ngali ngata pe ai piventa kata toki hoko atu ki he patsedi sabe ko nga ko na te mo kamata he wika hau ka te toki hoko atu he fefi time da tau pe to site ko wika hau he ngai programa ko ka pau ko ke te ha me te ke e be ke fa osikia oia sai sol o tu by next week he tu site ku ma popa te ngai mea ko ni amanaki ke ono ke talanga e patseti pe lava I pe ke talave mantu ko patseti ko introduce pa fema dai una kau foge issue na uloto pe fe time e ya input ya kau business mai e ko fai fala te ko ni ki presentation ya ai fare panga fe kau pa moi patseti
o te tato ki hoko whakalere I pe ke patse tihe he tu si te uta. Ki moa whai ti pe tihe te pulero to to pelo. Koi. Pa malo la hiatu he lava proklama pe fin. Pa mo taimi ko nga neonga lahi nga weka ku pa fia ki he ni ko ni kuna muy e proklama na fa malo la hiatu he lava proklama tala monu ata be nga we ke hoko mai o vatu piben. Malo so o vatu. Koi. Fa malo la hiatu e kainga I he lava ko eta proklama pe fin. Fat fonua fo o pe mo e fa fonga ta fitu pa lo piben pikal. Mo manatu ko e fiaftu site ko tau o si hiki mai ta proklama ki ai ko e taimi na ko le fa fofonga ko taimi ya ku e ngari ata ki ai ai ko e hoko e ono he taimi no silani hoko ai fitu I he taimi ko atonga ka ko e fiafin na to mi kamata pe ia he hoko ai valu ko taimi atonga ai ko e hoko ia ai fitu I no silani tupunga I he ngai whakatahana ka ke fa fofonga ka neonga e whai halo ki whetolo aki ka te mawhinga pe ke whakaua te proklama I he whiaftu site ko toa pe ai ka pau ki Amerika mga whanua tuko ia ko e whiaf moni te ia mautolu ka ko e whiaftu site ia mautolu ko ni petu mai ko ni alo ai ki tong ai ke whahoko te proklama I he taimi ono e whiafi taimi anu silani taimi fitu ia I he taimi ko ia atonga ko tui mahalo ko e laine taha po uri po taha ua hengi I he taimi ko ia Amerikana mo ka taki pe I he kapana ke tau mui mai pe hange ki ngari tu apo atu ne alatu ki Amerika ka ko e tau whanonga alo pe foki pe mo e taimi ko e whafofonga ai ko ne taimi anu ne kore mai ke tau ki liriu ki ai I he taimi peheni e wheftu site ko toa pe taimi ono e whiawhia nusilani ai koe fitu ia atonga. Pe whamalo atu ki he muka takpe hanko modol ko ni kua hamo ngai whehui ka ke lava o whahoko hamo whehui I he whiawhini ki whafafonga ka te tau toki whenga pehe ngahi polkalama ka hoko mai na lava whahuhu ata whangi whehui I he taimi koku sisi ai ne whamatala ka lava o hawa tamo whangi whehui ki loto ai. Whamalo lahi ke tau kau sponsor hamo ke tokoni pe mo sponsor ko ia tau polkalama tau te fito ke tau kau taha ko ia South Pacific Loans whamalo lahi atu ke te kimotol stek tupo kau mai kau ngau e ko ia South Pacific Loans I he lava ko ia ke o tokoni mai o whahoko ma I he South Pacific Loans ka pau ke te mau no mana doi ke kau taha eni o ku fuolo au pito na tokoni ko kau kainga tonga I New Zealand pau ke te mau seniti o South Pacific Loans noa walu meau walu ima walu selectable no South Pacific Loans te ngava kituka ke te nga dol hap kainga taimi pe te na lava o tokoni ati te te koe kuna ni senta I loto habelu loto na ngahi mohenga ngai nau whare ko te ma'u e mea ko te I he kuna ni senta I loto havelu loto. Fitu taki ki na kua telefoni, fitu ni maua, tolu ua nima. Fitu ni maua, fitu ono noa, ono fitu noa, ko tahaya ngai fika ko ia. E kuna ni senta, pero pau ke te ma'u kava I Brisbane, Australia. Fitu taki a le pas, I fika telefoni ko na wase to screen, ni lava tokoni ati te koe iha whahinga lahi pe o e kawa kuna lava tokoni koe ko tau whare koa wala koe page sessions aku lava teke ke whetu taki ai tena lava o tokoni ati te koe iha whahinga wala pe ka ke whetu taki te ngā tolu tena lava te o atika hiva o e hala ko Whatapehi Road I loto nukalofa pe hanga ke tau te a building I he page facing store lahi apita na hiuta po ogu iai ana tuka u ata e koni ko hulu atu ka u ata pe ko makeni ka koe po lava ki ai ke ko telefoni ka tingna tolu wa fitu tolu ni maano ke ko walu fitu noa walu ni matolu pa of apita na walu o na hiuta ko atu ya maa buto e na mahuinga
Te tau live stream ke atape te ki fetu taki mai ka pe te mau no awataha ua no anime no ao no fitu te mau ha ke mau faita I ho mari pu fai aho te live stream te mau lava te kone te koi tamo pōrea.
asiene ao fia e whakapo te uvale
kakala que o tal leva aqui. Ako si nonna peko si oto hemani. Oh, kaka mu'omua ko ulu aki. Tapu ke meteki e hao whakatau peko ha. Asiete amanaki hala amamani mohame amasani kende fakalelu lelu si iloto haani eu filiko ego ekulolo na ati o takai to mo fie tangata aki ua vahe tu ua e he pule whakaeta mai ta pe ilo aki aki hota apilangi e na lo ape asieta mavaetangi Launoa asiete amanaki hala amamani mohame amasani kene fakalelu lelu si iloto haani Maluefia, fibe amongona, vai whakanonga taan ne kakore ona, kakore kukore fui kukungaru, kakia irenga aku salu-salu, e ake si imai kau whakiau, e koe tu pe koe tari e whekau Maluefia fibe amongona Mai whakanonga taan ne kako ore ona Kako e kukore fui kukungaru Kaki ai rewa ako salu-salu Pe ake si imai kau Sinana koe kupere O tuku loto ki tapu ke o hiwa tapu ke ave Kasi atana aloto ki e alo e mate Kanelo me ki nasi e kua whangi vea neue Ene o se la e se o sinana koe kupere O tuku loto ki tapu ke o hiwa tapu ke ave Kasi atama aloto ki e alo e mate Kasi e te hanu nai tunga e ha Tunga e toro no si pura wha Kasi e te hanu nai tunga e ha
tau di pa. Koe atu ia koko mafu. Mawa ki ko. Langa e masiva oe o whake lau i kuonga. Visone oe family ke ta e ngata. Reunioni vai kau aki oe paea. Fare maka oe o fasi I api I tulela. Tangi e lotoni e meri e oe materie. Ana wani fere konisi auhe. Ofani sila oe ofa ai mamae. Kovinani ke oe kolo o inoke. Kau mai a ki tau tui fi ilo aki. Ekelesi oe ofa whakalani. E vai ofa niki aloviri. I uniti e kahaunaki I kaniti. Aku mengundi